Om Swastiastu. Para pamiarsa sareng sinamian rahina sane mangkin pinake pamungkah bulan bahasa Bali 6 warsa kalih tali petang likur ring SD Negeri 1 Pejeng. Ring SD Negeri 1 Pejeng bulan bahasa Bali sampun kemargiang petang warsa sane mangkin pinake warsa sane kaping 4 kelaksanaan iriki ring SD Negeri 1 Pejeng. Bulan bahasa warsa sane mangkin mapetitis Jana Kerti niki wantah utsaha pacang mecikang wicaksana nguwitin dharma tresna asih sane pacang ngukuhang Jana Kerti ring jagate. Parikrama puniki pacang kemargian makudang-kudang wimbekara silih simungilipun Masatua Bali masalah sesolahan Bali magendeng Bali nyurat aksara Bali lan sane tiosan sane pinih banget sane pinih becik lan tios saking warsa-warsa sane tiosan ring bulan bahasa puniki pacang kawentanan wimbekara ngewarnai saking alit-alit TK. Majeng ring alit-alit TK, majeng ring Bapak Ibu guru pembina TK punika taler orang tua sane medue alit-alit mayuse TK ring sejebar jagat pejeng iring sarengin miletin wimbekara puniki dumugi sangkaning wimbekara puniki presiden nincapang karirehan alit-alit idedane sareng sami iring rawin turmaning daftarkan alit-alit buene turmaning juknis lan panduan indik bulan bahasa lan wimbekara sane tiosan ring SD Negeri 1 Pejeng dures saksian wacen ring media sosial resmi SD Negeri 1 Pejeng ring Instagram ring YouTube lan ring Facebook dures miletin sareng sami usaha ngajagang seni lan budaya kakawiten saking alit-alit dumugi kariwekasan sangkaning usaha punika presiden nincapang nyujurang dharma satya ring wacana parilaksana tresna asih ring sumeton sami lan
ring seisin jagat sami mangda presiden numargiang ketujuan dharma agama inggih punika moksartem jagat ita yaja iti dharma matur suksema puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Timpa-timpa sarang sinaya lepas sebalik sampunan timpa-timpa sarang sinaya mulai lepas sebalik miring aja lepas sebalik Bulan
Oke, Susama. Dengan berakhirnya